Bog svima, ja sam Damir, Tomin i Martin tata. Ja sam Mario, Mikulin Terezin tata i tata Liona Izaka. Ja sam Bruno, Anabelin tata. Ja sam Božo, Davidovi Noelov tata. Zapravo najviše vremena provodimo sa uspavljivanjem. Čitamo priče, vodimo poprilično zahtjevne rasprave za njihove godine. Šetnji kroz šumu ili u parku, odlaska na skijanje, bilo koja putovanja, smo onda neko cijeli dan skupa. Zezanje, gledanje televizije, a za one neke ozbiljnije razgovore oni su onako dosta sporadični. Trebam čekati dobar trenutak da gospodična otvori oba uha. Kada uhvatimo nekoliko dana slobodnog vremena, onda mami često damo slobodno, a mi idemo zajedno u istraživanja, avanture, pa čak i kampiranja.